babo babo baoroma odaye baoroma babo babo edelezi edelezi baoroma daye Odrasla sam sa sestrama, braćom, ima nas 8 djece. Ja sam 7 po redu. Bilo nas je puno, ali uvijek je bilo ljubavi. Znači, bilo je igranja, sve. Škola, sve to skupa, roditelji. Tata je radio je kao zidar. Nije ga bilo tjednima, mogu reći, doma. Mama je, nažalost, prosila da bi nas othranila. Znači, hodala je kuće do kuće da bi nas othranila. Tako je isto oblačila za školu. Bilo je teško. Bilo je tih događaja, recimo, kad sam ja silno morala odrasti, preuzeti nekakvu ulogu, šta nisam morala. Morala sam odrasti na neki način, kuhati, preuzeti tu veliku odgovornost, kuhati za sve, prati, mislim, ručno za sve, voditi sama brigu o školi, o odjeći. Morala sam raditi da bi imala za školu. Znači, to sam preko ljeta, cijelo ljeto radila. Da bi, recimo, kad bi škola počela, imala novu torbu, bilježnice, nove patike. Znači, morala sam sama raditi. Krumpira, mrkva i to. Šećerne repe, svašta. Mogu reći da su mi ruke krvarile. Znači, morala sam zamotati i tako sam morala raditi da bi imala za školu. To odrastanje u romskom naselju je uobičajeno, mislim, to obično tak cure moraju silno odrasti. Znači, moraju tu ulogu preuzeti, recimo, evo sad vidim ja, znači imam i ja 2 cure. Recimo, ja njih ne tretiram, moraš ovo napraviti, moraš ono. Znači, meni je prvo škola najvažnija. Znači, zna se zadaće, sve to skupa. Dok sam ja bila kao cura doma, ja to nisam mogla. Ja sam morala prvo kućanske poslove napraviti i onda, ako sam stigla, zadaću si napraviti. Ali to je ako sam stigla. Recimo, ja sam u školi negdje, ponekad u školi to završila ili zadaće napisala, nešto tako, ali doma rijetko. Bilo mi je lakše kad sam poslije škole završila nastavu. Ja sam uvijek i ostala u školi, pomagala dosta učiteljicama, saditi cvijeće, čistiti razrede, učionice. I dosta sam s njima bila povezana. Poslije škole, evo, bavila sam se i atletikom. Dosta sam ja više, kako bi vam rekla, u školi baš bila i na neki način su mi nekakva podrška bila, nekakvu snagu dale i razgovor. Bile su više učiteljice, recimo u školi, šta su me stvarno i voljele i poštivale i sve to skupa.
30 godina u školi Kuršanec, raditi s Romima, veliki izazov. U tih 30 godina bilo je djece koje se po nečem posebno pamte. Bilo je onih koji se malo manje pamte, ali ima onih posebnih koji ipak ostaju čovjeku u sjećanju. Među njima je i Zorica. Nekada Oršuš, iz romskog naselja, kako mi kažemo, iz Luga. Bila je u prvoj generaciji učenika koji su krenuli čak i u malu školu, koja je tada trajala nekih 80-ak sati kao nekakva priprema za školu. A nakon toga je došla u generaciju prvog hrvatskog, takozvanog čistog romskog razreda u kojem je bilo 36 učenika. Došla je s bratom, doduše u tom razredu su bili učenici od 7 do 14 godina, svi u prvom razredu. Bilo je vrlo veselo, vrlo živahno, ali među njima je nekoliko djece zapravo jako odskočila. Djece koja su pokazala ne samo interes za školu, nego su naprosto pokazali jednu silnu želju da se mijenjaju. Jer u obitelji nisu imali podršku, a onda kad su došli u školu, kad su vidjeli nešto drugačije, pokušali su neke te svoje stvari nove primijeniti. Ali posebna zanimljivost je bila ta što se mi zapravo nismo ni razumjeli. Oni su govorili romski, ja sam govorila hrvatski. Mi smo sklopili jedan mali pakt. Oni će mene naučiti romski jezik, ja sam njih pokušala učiti hrvatski jezik. Bilo je dosta teško i izazovno, ali izdržali smo. 4 godine smo se družili, od njih 36, 4. razred je završilo njih 19, koji su onda krenuli u tada našu matičnu školu, školu Strahoninec. I neki su došli do 6. razreda, tada su se malo više počeli gubiti i svega ih je 4 došlo do 8. razreda. Među njima je bila na svu sreću i Zorica koja je odlučila svoj život drastično promijeniti. Ono što je posebno zanimljivo, ona je bila jedna od one djece koje su se voljela uključivati u sve što je bilo vezano za školu. Od recitiranja, crtanja pa do plesa. Tako su jedne godine, čini mi se da je to bilo u 4. razredu, nastupali na danu škole sa romskim plesom, jer u to vrijeme sam ja vodila jedan program za male Rome tu na razini škole naše, koji je obuhvaćao njihovu romsku kulturu, običaje, tradiciju, nešto rječnika, toliko da se upoznaju sa nekim svojim osnovnim stavovima i razmišljanjima koji su vezani zapravo uz njihov život koji su poznavali, a zapravo nisu znali da im je to temelj. Posebno je zanimljivo što je ona u tom razredu u kojem je bila sudjelovala s bratom i u 4. razredu su oni zadivili publiku koja nije bila u ovoj dvorani koju sada imamo, nego u jednoj blagavaonici bivšoj, i ljudi su jednostavno spontano prilazili i djeci i meni nakon priredbe i govorili nam pa to još od malih Roma nismo vidjeli. I to je bilo nekako zanimacija ljudima, iznenađenje što su se djeca zapravo na taj način pripremila. Posebno je zanimljivo bilo to što je onda tada Zorica, djevojčica, rekla pa kaj onda, to naša učiteljica zna i ona nas je pripremila. To je nekakva mala zgodica iz njezinog života koja je meni ostala uz nju i još nekoliko djece koji su iz te generacije odskočili. Evo, u tih 30 godina dosta se toga promijenilo. Danas je znatno teže, iako se čini da imaju sve, ali je nešto malo po meni osobno pao interes za to da se mijenjaju. Ima želje, ali je, nažalost, kod malog broja djece prisutan. Bila je stroga, ali uvijek pravedna. Nikad nije, recimo, nikad nije, kako bi vam rekla, kako bi se izrazila, uvijek je nekakvu pažnju posvetila, ali svima. Sama učiteljica bila, da, stroga, ali
žena sa dušom. Upisala jesam srednju školu, ali nažalost mene su pustili tata. Morala sam se udati, da, to je takav običaj kod nas Roma, nažalost. Pa sadašnje cure sa 20, 19, zavisi, ali to vrijeme kad sam se ja udala, prije 20 godina, mogu reći 20 godina, to je bilo 14, 15. Žalosno. Evo danas drugačije razmišljam, recimo, ja više u romskom naselju ne živim. Znači ja imam svoju djecu, svoje cure imam, šta razmišljam puno drugačije za njih, recimo gledam za njihovu budućnost, znači da se školuju dalje i sve to skupa, da ne žive taj život što sam ja živjela. Evo. Prvo smo kao cura i dečko hodali, upoznali se sve to skupa i nakon par mjeseci morala je biti svadba. Vidjeli smo taj život tamo u naselju. Suprug je onda radio. Stvarno je bio borac kroz život. Znači sve što smo stekli, stekao je sam. Baš sam. I vidjeli smo tamo uvjete, sve to skupa i razmišljaš kako bi bilo za djecu da se makneš, da imaju drugi život. I odlučili smo se na taj put da se maknemo. Ja sam imala Valentinija, najstarijega sina. On je hodao u vrtić tamo u Pribislavcu, gdje smo mi prije živjeli. Sa 2 godine sam ja njega upisala u vrtić i kad već vidiš dijete u vrtiću pa razmišljaš za budućnost kako bi bilo ovo, i odlučili smo se na taj put da se maknemo, da kupimo kuću u selu, da budu drugi uvjeti za djecu i sve to skupa, jer naselje je naselje. Evo, dečke, recimo 12-13 godina, već cura, sve ozbiljno, pa recimo cure dok sam vidjela 14-15 godina, nažalost i ja sam takva bila. Dečko, već roditelji razmišljaju o udaji, ženidbi sina i sve to skupa. Meni to smetalo jer iskreno, dobro, ja supruga, kao dečko šta mi je bio, ne sad mi je suprug, ja sam njega voljela. Mi smo bili cura i dečko, ali opet dok se razmišljam, mogla sam ja puno toga još. Nije da žalim, ne žalim ja za time, ali vidiš i razmišljaš za svoju djecu onda. Znači ne moraju oni to doživljavati, ono što sam ja. Znači pogotovo recimo u naselju vide šta ova cura radi, ona cura radi, pa možda bi i one tim putem išle. Samo taj razlog bio, da se maknemo. Prije 16 godina smo se doselili ovdje u Hodošanu. Sretni smo zbog naše djece, što su na neki način danas integrirana i imaju suživot sa većinskim narodom, gdje ne vidim kod djece ne vidim nikakav problem. Znači, nemaju nikakve predrasude što se tiče neromske djece u školi i tako dalje. Želim reći da smo zajedno uspjeli u svemu tome, pogotovo ponajviše ona, što od te rane 16. godine kako smo započeli mi taj samostalni život, poslije školovanja, poslije vojske, kao vozač kamiona, unutar svih tih odsutnosti, što me nije bilo, ona je opravdala sav taj odgoj gdje sam falio kao otac, znači djeci, općenito familiji. Ona je opravdala sa jednim njenim odgojom, sa njenim respektom, sa tim strpljivošću
i sa tim svim naporima što je morala sama, umjesto odigrala je ulogu, imala je ulogu kao otac i normalno majke. Danas smo sretni što vidimo nekakve korake, prvenstveno pod našoj djeci. Već sad mogu prognozirati, moj najstariji sin ima 19 godina, završava školu prometnog tehničara. Već ga vidim na nekakvom većem poslu. Cure isto tako idu nekakvim tim putem. A mi smo tu jedan drugome potpora da i dalje stojimo iza toga i da ih sve više uvedemo u život, u svijet i da i oni danas, sutra postanu takvi roditelji kao mi. Kupili smo 2005. godine kuću tu. Bilo nam je teško jer smo nismo nikoga poznavali tu. Tu smo došli sasvim sami. Ja sam bila trudnica još dok smo tu došli. S Larisom sam bila trudna. Prvi dan smo došli, drugi dan me već suprug tu ostavio jer je morao ići raditi. Osjećala sam se kao neki stranac u nepoznatom. Stvarno bilo me strah. Ali među vremenom, ne mogu reći, ljudi su dobri, prihvatili su, pogotovo susjedi do mene. Stvarno su dobri ljudi. Tako da uklopila sam se. Šta bi mijenjala? A šta ostavila? Prvo bi mijenjala biti... Žao mi je što nisam školu završila. To me je jedino. To mi je jedino žao. Što nisam školu mogla završiti. Nisam bila napadna, nisam bila bezobrazna. Gdje god sam išla, ljudi su me uvijek dobro prihvatili. I uvijek su mi znali reći da nisam ja kao ostale Romkinje. Evo, čak mogu reći za svoje susjede. Oni isto znaju reći da kao ne čuje se da sam doma, da sam dobra i takve stvari. Znači nikad nisam imala iskustva, recimo da su me neke zvali ciganicom ili uvredili. Nisu imali niti potrebe. Na početku, znači kad je bilo samo reći da bi tu ideja samo radila, moram priznati da me bilo strah. Ipak je to ugledan restoran, hotel. Ali moram se zahvaliti ljudima koji su ovdje radili. Znači lijepo su me prihvatili, šta mi je bilo lijepo i drago. Znači nisam imala, evo nemam nikakve pritužbe na njih. Prihvatili su me kao svoju. Tako da evo, 2 godine već to traje. Ja mogu reći za njih da ih smatram kao svojom obiteljem. Ne mogu reći, ja sam na početku i greške radila. Ali uz te greške sam naučila nešto. Suprug je to dobro prihvatio. Super. Velika mi je podrška kad se toga tiče. Znači uz mene je. Daje mi snagu. On isto radi. Tako da borimo se i ja i on. Nije lako, ali ide. Ja sam njemu podrška, on je meni. Djeca isto, na početku im je malo bilo teško jer bila sam slabo doma.
Ali sad su to prihvatili. Znači, i oni su uz mene, znaju kakav posao radim, da se to radi svaki dan. Najteže? Pa bojala sam se da me ljudi neće prihvatiti, s obzirom da sam Romkinja. Ali jesu, prihvatili su me, svi ovdje. Pa mislim dalje napredovati, volim ovaj posao, mislim se i dalje školovati, ići dalje. Volim kuhati ono što ljudi vole jesti. Grah, punjena paprika, gulaš, a uostalom sve. Volim taj posao, zadovoljna sam s njim i volim biti u kuhinji. Volim taj posao. To što imam redovna primanja, znači puno i meni i suprugu. Nismo živjeli od socijalne pomoći jer je suprug radio. Evo, mogu vam reći da ustajem u 4 ujutro. Prvo je šta, kuham sebi kavu. Spremam odjeću za školu djeci. U 5:30 polako se već spremam za posao. Znači tu sam najkasnije 6:10, 6:15. U 6:30 imamo taj doručak. To se daje. Onda polako idu pripreme. Gableci, šta moram ja. I pripreme. Znači za poslijepodne šta moram. Nakon posla, znači doma, posao, moram kuhati. Tu su djeca, uvijek ima posla. Znači spremanje, provjera zadaće, malo igranje. Imam malo vrijeme za sebe. Nemam baš previše, ali nađe se vrijeme malo za kavicu, za kolegicu malo. Ne baš svaki dan, jer ponekad sam i umorna i... Evo, ja živim za taj trenutak, recimo, kad mi budu djeca stvarno, znači, imali svoj zanat. Znači, recimo kad budu fakulteta završili, evo, pričam sa starim sinom isto, ima još nekakve ideje, znači još poslije ići, znači nešto završavati. S Larisom isto, znači ona bi, ne znam, radila u ljekarni ili nešto slično. To mi je samo važno. Smeta mi recimo kad čujem da, ne mora se tako izraziti, cigan je ono napravio, cigan ono i svi su kao isti. Znači svi u isti koš. Nije tako. Imaju oni koji su dobri, koji rade, koji se bore, recimo, i pokušavaju nešto pokazati, da oni nešto vrijede. To mi smeta. Jer nisu svi isti.